namhlanje. Sibingelele kubantu bakwaZulu Natal uhambo lwethu la namhlanje seluzela usibeka eclinic kwenye ama clinic kwaZulu Natal ngoba sizama yona njalo into yokuthi kungabi ngazi ukuthi sithenga amehlo abantu noma sikhuluma nje into engamampunge masuke sikhuluma ngezinto sila eKhathomena clinic okuyiclinic la eThekwini nakhona esifike namhlanje sizama ukuzothola ukuthi njoba imbiko ithi ayikho imithi kuma clinic ethu naseyibhedlela zethu sesiyibonele ngamehlo istock ska chronic medication abasithole namhlanje ke sifike namhlanje lesi stock lesi babe siodile safika namhlanje banendlela ke yokuthi baya order izinto ziyafika chronic medication ke lo silwa njalo nento ethi kuthiwa awutholakali chronic medication kuze kushaye umhla ka1 April uqiniso baleyo nto abukho nansi into ephathekayo kodwa ke ngoba sikhona la eclinic sibese sicela umphathi wesibhedlela noma iclinic leli CHC esesikubiza ngesibhedlela esincane ukuthi sikwazi ukuthi sixoxe nayo ungeza ma sixoxe nawe uzoqala nje usitshela ukuthi ubani wakabani wenzani la kuleli bhedlela esilithatha ngokuthi kule clinic esithatha ngokuthi isibhedlela iCHC. Ngiyabonga bamba ngingumakhosazana Mkhize mase simkhize OCO la eKhathomena CHC. Nazi indaba esithola la kwi social media sithola ngekhansela futhi la khona la eThekwini okungenzeka lifike la eclinic yakho nathi imithi kayikho kuthiwa imithi kayikho ezibhedlela nasemaclinic kuyoze kushaye umhla ka1 April bukhona nebuqiniso enkulumeni ethi aninayo imithi njengamanje nje kuba sikhuluma. Ngiyajabula baba ukuthi ene ukhona ufikile wazoyibonela mina njengomphathi wase clinic ngingumuntu ohlale ethi kuma patient uma ngabe ninganelisekile ngempatho noma ngabe yini enye uhambe ungayitholanga imedication eclinic ngithi ungamdlula ungamtholanga uCEO imina ke lo namhlanje ngaze ngithole lo complaint nawe uyazibonela futhi abasema clinic abase pharmacy bayangitshela njalo makukhona ongahambi kahle angaze ngithole ireport ukuthi uchronic awunayo medication akuloniqiniso lelo naku nje bafika abantu bedeliver namhlanje angikwazi okunye angaze ngithole ireport yokuthi amaphilisi awekho eclinic. Ibhlungu kwelento bakwethu ukuthi iyaqhubeka ke into yama fake news kubanzinyana mase sibona ke siyenziwa nabantu esibathembile abafana namakhansela sila eclinic namhlanje bayasikhombisa chronic medication bakhona abantu ngaphandle abazoyithatha bayayithola imedication yakhona so le ndaba yokuba excited ngecontent siyayicela bakwethu ukuthi abantu beyigcine ngeindaba lezi ezinye ifaka khona ukutshukutsha nemdanso nani kodwa icontent mayisizofaka impilo zabantu nokuphila kwabantu siyacela beqhelelane nokusebenzisa icontent ezokhulumisa izinto zempilo bengayiverifyile ngoba mawungayiverifyanga uzothwena imithi ayikho kwaZulu Natal nansi imithi kwaZulu Natal nangumphathi weclinic semnaye usikhombisa imithi ayithole namhlanje kwaZulu Natal ebese kwenza ukuthi labantu abasebenzela icontent kube ukuthi ke ba misleader abantu futhi benza lento ekuthiwa ke ukusabalelisa indaba engasili iqiniso fake news yingakho ke simi ekuthenini ikhansela laseThekwini uzwakele Mncwango udaba alisabelisile ulithathile walihlanakisela walenza ihaba wenza ama fake news ukuthi ke izibhedlela zethu kanye nema clinic ethu awasenayo imishanguzo kuze kushaya umhla ka1 April nansi nayo ideliver namhlanje le basazoqhubeka futhi bedeliverwe imishanguzo kuso sonke isifundiswa sakwaZulu Natal siyabakhuza abantu abaphila ngecontent ukuthi siyacela Nkosi yami ukuthi beqikelele ukuthi bengadlali ngezinto ezizothusa abantu ngoba into esiworried ngayo la mphathi wesibhedlela ukuthi khona umuntu obekufuneka avuka azothatha amaphilisi akhe ozothi mayithola imessage evela kucancela ethi awekho amaphilisi ebese yama ukulanda amaphilisi akhe simthole lo muntu engacisha agule aze ashona omunye buseme ukuphuza amaphilisi kanti ubaba ukhansela ohambise information wrong emphakathini esithatha thina ukuthi fake news ayinabuqiniso siyayigxeka siyacela ukuthi next time akhonta afuna ukudlulisa ethinta umnyango wezempilo
asondelele nakuwena CEO njengoba usho ukuthi ena uyawuvula umnyango wakho akwazi ukubuza ukuthi ngempela nayo ni amaphilisi aninayo ni imithi uyokwazi ukuthi umthathe through thina nje okwethu bekuthi sambe siyendaweni la kwenzeka khona umsebenzi sicela ukuthola ukuthi ngempela abanayo nemithi abayitholi imithi njengokubika kaKhansela siyathola ukuthi cha ingxaki sinazo eminyangweni ziningi kodwa leyo kuphela kwemithi kuze kube uApril sisayiphika sithi kayikho futhi ngeke yenzeke la kwaZulu Natal.